O, super. Izveli smo aksel i dijagonale bez greške. Ups, snimate, ispričavam se. Pardon, možeš se prestati smješkati jer te tako ne mogu našminkati. Ne mogu jer sam zadovoljna. Istina, redoslijed faktora ne remeti rezultat. Zar ti to rješavaš zadaću iz matematike uz natjecanje? Ne, Jasmin. Želim reći da iako se moj plan nije odvio točno kako sam zamislila, ispalo je dobro. Ali odveli su Simona. A Luna ga traži. To znači da ću ja nastupati s Mateom. I kad pobjedimo, pomirit ćemo se. Osim ako izgubite. Stani, ne miči se previše jer moram... Ne mogu ti dobro staviti. Cure, Što je tebi da me šminkaš u ovakvom trenutku, Jasmin? hej! Joj ne, oprosti, nisam htjela, ali jako sam zabrinuta zbog ovog s Lunom i Simonom. Jesi što saznala? Ne, ja sam vas došla pitati, ne znate ništa? Ne znamo ništa. A joj, jadni Simon, to se dogodi baš sada. Da bar stigne. Našminkaj se i kreni polako na zagrijavanje. Arkad! Glasovna poruka? Ne trebaš se javiti ako nećeš, ali uđi na Faven Chic. Tamo je poruka za tebe. Kaže da uđem na Faven Chic. Taj gamer i dalje ima lozinku za Faven Chic. Ne znam što čekaš, promijeni lozinku i to odmah. Da, znam, samo da vidim što mi je poslao, čekaj. Ovo je jedna od onih priča u kojima cura upoznaje dečka. Ali ta priča nije kao iz romantičnih filmova gdje oni odlaze u Sutton držeći se za ruke. Ona je stvarno lijepa djevojka, simpatična, voli modu. A on je najpopularniji dečko na webu. Upoznali su se sasvim slučajno, dok ga je ona tražila po ulicama, a on je bježao od obožavateljica. Onda je došao na ideju. Zagrlio je djevojku kako ga ne bi otkrile obožavateljice i tako je počela njihova priča. On se zaljubio u nju, ali nije znao da ona zapravo nema pojma da je on gamer. Ali jednog dana ona je napokon to saznala i recimo da ta priča nije najbolje završila. Kao što vidite, ova priča ni po čem ne sliči na filmsku priču. Njih dvoje ne odlaze sretni u Sutton držeći se za ruke, ali ova igra ni izbliza nije gotova. Ona odlučuje žele li završiti s game over ili će iskoristiti još jedan život. Amber, on je napravio ljubavni video za mene, zamisli, tebi se to stalno događa, a sad se dogodilo i meni. On je gamer. Da ga nazovem. Ne, Jasmin, sad ti se sviđaju gameri. Dobro, dosta. Ostavi to i našminkaj me, moram izaći savršena na stazu. Jesi li ti skroz sigurna da Luna neće doći?